Wapu aba he waile temi ho kabana itatuna kela mahanona. Yesu yao Betani Lasaro nemi hawairana. Hawe yana ali ba mekilina hauna. Rabi Yesu ya aite ana hoa na nianina hate ba oruna. Ba mareta hanona ya ta araki ya ai. Ya Lasaro hanona Yesu mai mealima baika kipokia. Aniani ekane temiati. Ba Marie hore te horo kawapu hamna alana lalina akine pahakawana hauna ya aine Yesu aina heina kia ba. Buine Yesu aina yeutu ororona kia. Te horo timina olimona weia ne itu auna maiko na e babonu auna. Yesu i abana hauna hai, Yuda Isakariote hauna, waile Yesu ke hina ina hauna e abe tibaha. Ei, te horo ne iana moni lalina akine pate kawakawaina. Pa moni na uraru haukia pate bena kia. Ya abi ne iana hina na hanona, uraru haukia ni launa na kia paune hai. A ia hanona baina hauna, moni pute na weia ne ya aina hauna ya kipona ni balaina. Pa Yesu e abe tibaha. Tomo habo abayana. Te horo ne iana hanona kiba mawena kia mo wapu iana auka te hore na au hauna euna. Rani koi ke uraru hau ke hanona waibai e tami ai katemia ho. Au hanona rani koi ke waibai e tami ai kamia ho. Weia ne Yuda hau ke to una lalina Yesu pouna teona. Ia hanona ba Betania ai buonai. Te au eka weiana. Yesu mo kipona ai kateihena. Ia Lasaro ali ba mekilimuena hauna bom kateihena. Ia robe hau ke pao ke te roba hau. Lasaro abom katehau alina. Okina hoa weiana Lasaro helene ilama paunai. Yuda hau kia boona ia te habuna kia te kabana Yesu te aiki kaumana.